السائل يقول هناك بعض الناس يعني يقع فيهم الشك في دين الله، يعني قد يقع في قلبه شيء من الشك، يعني ما هو الشيء الذي يحل هذا الشك يزيله؟ وقوع شيء من الشك في النفس هذا دليل على وجود الإيمان. فالصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا القبيل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتموه؟ أي وجدتم مثل هذه الوسوسة والشك في نفوسكم؟ ذاك صريح الإيمان، فإن الشيطان لا يوسوس للبيت الخرب، فالقلب إذا كان خربا ليس فيه إيمان لا يحتاج الشيطان أن يوسوس له، لكن إنما يوسوس على قلب عامر بالإيمان أو فيه إيمان. فهذا دليل على أن فيه إيمان من جهة أن الشيطان وسوس يريد الإضلال، ومن جهة أن الإنسان كره فيريد المدافعة، ولذلك سأل فليطمئن أنه على إيمان. وكلما جاءه مثل هذا الوسواس فليستعذ بالله 3 وينفث عن يساره. يستعذ بالله 3 يقول كما في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وينفث عن يساره 3 ويتوضأ ويصلي. وكلما جاءه وسواس استعاذ بالله ونفث عن يساره 3 وقام وتوضأ وصلى. لو داوم على ذلك كلما جاءه الوسواس يقوم ويتوضأ ويصلي فإن الشيطان يوشك أن يدعه، لأنه يرى أنه إنما يؤزه ويحفزه على الصلاة. فكل من عنده وسواس ليفعل كما قلت: يستعذ بالله وينفث ويتوضأ ويصلي. كل وسوسة يأتيه حتى لو زادت معه يصبر، سيجد مع الأيام أنه يبدأ يختفي. فالشيطان لا يطيق على العبد أن يصلي وأن يسجد لله، فإنه يتنحى ويبكي إذا رأى الإنسان يصلي ويسجد، فيقول: ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، يقول الشيطان، وأمر بالسجود فسجد أي ابن آدم فله الجنة. فلذلك أهلكوه بكثرة الصلاة، الوضوء والصلاة. آدمي شك دينوغ باي كانترتوغ هيتوغا شك وفيدوكم غوانما إن دليل كرني إنا هيتوغا إيمان كمغ وارغدا كنوتا إيمان كمغ أثر هوريكم دلالة كراكم كي أي نبي صلى الله عليه وسلم باي أصحابه كلهم هيبلوغاس ميباوتو باي كانكم එවේෆුන් ඉප්ලෝගාවස් මේ උෆෙදි වස්වාසය ගොත් ශක්කු ගොතුන් කංකම් ෆාහ කුරම එකදේෆාන අරිහන් එබේෆුන් වඩාගෙන් එවාහක දෙන්නවුම් එකේෆාන හදිස් කුරේ එහෙන් වේහියේ ඒකුත වාකම දෙන්නවුම් හදිස් කුරේ එයි ඊමාන් කමුගේ රහ ඊමාන් කමුගේ අසරේ හිතුන් එෆෙන්නනි එබීම එයි ෂයතානා දිමලෙන් නුකුරානේ ඒනාගේ මේ හිතුගා මේ ඊමාන් තරික නෙ ෆරාතකයි හේන මගුෆරද්දාක දිමා කුරුම් බේනමෙන්නේ خراب හලාකු ෆාවා ගේක शैताना दिमानो कुरान नबी हदीस कुराफनी इंसाना विसाल जस्वाफनी हितुगा ईमान तरीके में तकवारक में नेक फांसी के नोत काफर के मुगानम ए इंसाना का शैताना दिमाग कुरु बेर में नेते ए हला कुरम का कुम में मसे कुरु बेर नेते एम शैताना वसवास दुमट्ट का मसे के मिकुरनी दिमाग हितुगा ईमान तरीकं अशगम फा मिस्मी हुन्ना एम विमा ए ईमान तरीकं हितुगा होरिकम के दलील के अनेकम की ඒනා හිතුගේ ශක්ක උෆෙදුමුන් ඒනා සුවාලු කුරන් මේකන් හල්ලු කුරානි කීනෙත් එන් දේහ කොද්දෙනි ඒනා මේ ඒනා හිංගම ජෙම් බිහගීගතුක ඒ ඒනා එකම නුරුහුන් තරිවාකන් එන් ඒ දේහ කොද්ද එකමුන් ඒනා සලාමෙ වරක්කා තරිවා බේනු වාකන් එන් ඒ දේහ කොද්දෙනි එකන් හල්ලක ඒනා සුවාලු කුරාති එම් බිමා ෂේ වදාලුනි මේක හල්ලකි මේ ඉබ්ස්කාල වස්වාස ශක්ක ඇසිකම ගවානම ඒනා හම නමාදු එක්කල ෂයිතානා වස්වාසයම කියහන් අඌදු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතාන් රජීම් මින් හම්සිහි වනෆඛිහි වනෆ්සින් ෆදෙන් කියා මේ කියාෆා वाफरात कोंडा तिमफार मे कुल जहा गोतक मे कोमसर का तेक्कं होन्न वारा तिमफार फुमेलाश अदीफोगा वुदू को फनमात कुराश एमा कुमफार शक्कु मिहिं हितरे अन्नम फराफ कुमगान कुमफार कुस मिहिं हदाश मिहिं हेदीमा शैताना दुरवाने एने विस्नेने तिमन्न मे वस्वास वद्द मसे कोरा कोम फहारकु एना एब तिमन्न के किबान सलाम मट्टका रक्का तिरकम अबेदे हम आयकु एना वुदू को के नमाज कोर एमा ए नमाज वुदू को नमाज गिना गिना कुरन जे गोतकं एना एबस के नुकुरान माने कि एना मे शक्कुत वद्द मसे कोरा कोम फारक यानी अन मे मुस्लिम मुमिन मीहागे अमल की एना कि बन रक्का तरिकम अल्लाह ताला हदतुन एदिफा एना वुदू को गिन एना नमाज को गिना कुरन फराफ बान ए नमादन एना गिना गिना एम्बोरे फद कम कुरा का शैतान बेन में नुवान ए सजीद कुरम की
sajid ginegina sajida kurmaki shaytana warabada nurhun teriwa kamaki ei es ena bunana e sajide ki timanna e sajida kurma Allah taala amur kurabima e sajida kurma timanna nukiman terima e sabun timanna narakya veddonu amurei ekamage sajida kurma insana amur kurabima adam darna amur kurima adam fan amur kurima e adam dariya Allah taala kiman terima sabun e insana Allah suwar wedde ehma sajide ki egmacca insana shaytana warabada hasideri wachi insana de terek ehme ma shakku ufadda masay kurakam gwanama egotan a'udhu billahi minash shaitani rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi dua ki mafoga wa fard konda tinfar fu melasha adi wudu koggen ena namaz kurash erun isahita shaytana ena fevegen gada